از 10 تا 15 دکبر در شهر بیلیارسک فدراسیای روسیه مسابقه بین المللی اوید با بوکس با خاطره قهرمانی مهنت سوسیالیستی فرمان سالمونوف دایر می شود. در قطار نمایندگان کشور دنیا منتخب تاجیکستان نیز در این چاره‌بینی شرکت دارد. در مرحله مقدماتی مسابقه کشاد جام جهان اوید با مشت‌زنی میان کشورهای نفت استحصال کننده در وزن 57 کیلو میان مردان ورزشگری تاجیک بختیار ساگیزов با مشت‌زنی اوکراینی الکسی کازیلیوک میدانداری نموده مغلوب گردید. میانی بانوان در وزن 57 کیلو میجگانا самадова тоҷикистонро муаллифӣ сохта рақиби якуми худ малика шоҳидованро аз россия шикаст дод. варзишгари тоҷик қаҳрамони осиё баҳодур усмонов дар вазни 63 кило вориди ринг шуд. дар даври якум баҳодур намояндаи округи автономии ханты-мансийский федератсияи россия азнур калсиновро мағлуб намуд. дар соли ҷорӣ натиҷаи ин мусобиқа хеле муҳим арзёбӣ мегардад, зеро ғолибони он ба мусобиқаи интихобии бозиҳои олимпии Токио 2020 ки баҳори соли оянда дар Лондон баргузор мешавад, рохат мегиранд. аз натиҷаи дигар вохӯриҳои мушзанони кишвар дар ин мусобиқот шуморо дар нашрҳои баъдӣ ошно месозем.